dewa kamil ken Prabu Kolangan. Mapan subeliu atau beranone ne tampi ibu. Doyan kanthi lantas sing ibu ngaturang. Sengkala bayu ne lakar depoken ibu ne nae diolas. Wagung inaren kayon-kayonan dupu. Sugati bos ido anak lincir nampunan itu irago kayonan lo pun api kuentan. Jika amah hengalah amah onyang. Sepan nangken paman. Kenapa ibu? Oh, di subane mau tiang anyut di koding tengah saudara. Pangmisi amun kena ibune amun kayon ibune. Mapan beranone sebeliu bakat tampi. Angon ibu penaur berano. Oh ne jani tiang Pangmadan Larasati. Suwot tiang Madan Bedawati. Amat dua ibu dah dina tua. Demi mendapatkan harta ibu menghalalkan segala macam cara. Oh, jani teh tiang oren ibu berbahagia di atas penderitaan mau tiangnya kedo. Berano nih ibu nih nyuang. Masalah hati yang nenam pada aek rado. Aeng dua gidewan yang ngerase. Apa mawanan ibu melaksana buka kedo kapening dewa. Wet sangkaning sayang ibu nih. Marak kapen ragani dewa nih. Do mawanan ibu melaksana kedo. Do yang ganti mau kidewane juang kapen Prabu Kolang Kalinge. Idewo kedadi apa? Kedadi jejak ang batas ini dipuri. Kenahang nae. Kanti lantas ibu nyakit tadi. Kanti lantas ibu berat buka kene ulian kegen. Ulian ngenahang ragane dewa nih. Bang Presiden dadi rabi nyengcengang Jakarta itu di Kolang Kaling. Kita kena ibu nih pantawang itu. Ah, ya namonto kanti berak menjedut tidak ibu. Dong, yen wanta dados antuk aku irengan paus itu anak kelincir. Kumanti bang kerja jaga diri. Benar paman. Yang sampun rumaso. Yen sayang ibu nih ken tiang kan ada jalan tiang aja. Bungah kadirasa tiang mau pengange meliah penajang-ajang sakwalek kena tiang akan terima bu. Leneng ken gane orang tiang kan bu. Dojo keto nih. Lantang-lantang dewa ngabo kena. Wila-wila nih senjero nengat nyana nih dewa. Nggih, kalau sapu sangkan ning sayang ibu nene mediolas. Kalau kene punah engke. Demi ibu nih karena sorga berada di telapak kaki ibu. Ini dongos nih. Nggih. Ya ngerti ken perjuangan ibu ngerti dia ken kayen bu swako kakene nyen bu. Engke. Yen cara masa suwonane nyen. Kenyal tiang kadija nyen ngidang tiang kadidu nyen suwon tiang yen sing tiang ngidang nyen dot tiang play nyen nah. Bojo pun awang otak tiang nak sengkangin sengkau kene. Yang di benangan kedo nedo na sengkangin sengkau tegang otak dewa ini. Ibu harus selalu ada di samping tiang pet konslet otaknya. Nyanan bocor rahasia punya. Iya nunuk kedo seng nyanangi dewa sumanang sayo. Ijo jo ibu idewo ado. Ibu saat maku pawayangan dewa ne. Ijo ya ibu idewo masih ada. Doi dewa ngelen-ngelen. Masih malu deh. Taki malu masih malu. Mau naik. Bang. Siap, betul. Kewala sang sayo masih kayun lah. Mau wina? Genundok jai cening ke keto na nyam-nyaman sang sengkangin sengkau. Jani ngorang irengang nawang pinyang sing langsung orang kengken keadaannya orang yo madane beda wati lantas kene jani kengken matur na jani paman. Bang yang yagung ladu wagung. Suanto kedua enten kebang-kebangan yagung ini kuaturnya anak. Iren niko bang dane ngejanten ngaku wet. Dadene paman ngelas sesepelane mau tamu Bang Presiden ceneng nyatetag di benangan tone segitu. Walau pengide gelah kapen pagodan paman. De pesan paman Kleman. Yatno paman melaksana. Ya ning kanti ada nanawang. Apa beni panya? Apa ben pengabeh gelah dene dipuri. Pasti ke panco bayone lakar depu. Sengja gelah sengja paman dokan kayang purin ini bisa wuk.
Yang di tiang itu ada sangat gitu. Si Roy aku menawi radu taduning ken kedua kan di tiang ngelarang badan bestian luar jano ngelarang badan bertangkap jak peragak bertian peragak. Yen gitu melang. Lautang paman berjalan. Lalakar ngantos dipuri. Ini sampai itu dulu. Ini bukan tin Agung tadi nak sugih. Suryakon. Irjani aduh pipes satak. Agung kenyuang kerbelah. Atur keburi sekel jak peragak kaya. Ajak ngai Swastiastu jet Bang Yamoe. Ci sing bisa ngejangkit. Menjo nak jangkit dari nase. Woi, Poh, di PKB jane jek rame kuliner. apa Kuliner, kuliner? Apa tuh kuliner? dagang-dagangnya mekalu ah. Ada dagang sate, ada lakla, Woi, ada nasi goreng. ais. Dagang apa nih paling setia ken kurenane? Dagang lakla, dagang sate, dagang nasi goreng, dagang apa nih paling setia? Nasi goreng, Sing, dagang sate, sing, dagang apa? dagang bakso. Oke, men apa nih setia? Ye, dagang bakso coba aja pikir. Mungkin lais yo dagang telah dagang nih pasti umane pendol dah dua untuk istri tercinta. Ya, ini baru ya nih. Kada jang sing kemol aku no. Tukang apa nih paling belok? Ba. Tukang WC, Tukang WC sing, tukang bangunan, hei, kaukir, sing, tukang apa? tukang cetak foto. Kalau kita, Coba Ci ke tukang cetak foto. men, 3 kali 4 berapa? 1000 deh ya. benar nih? 3 kali 4 kan 12. Oh, 3 kali 4 berapa? 1000 deh ya. tuh artinya ya tukang tuh paling blok tuh. Dagang apa nih paling nekat? Nekat. Dagang apa paling nekat? Dagang copet. Apa tuh nah? Aduh, dagang gas. Dijual dagang gas paling nekat. Coba di Kintamani jalan turun gini. Gas gitu ya terus. Benarnya kan rem kan. Oke, gas. Nah, cang mau dagang kenci. Apa? Pasti ke jalan ini pung dagang bakso ada, dagang gas ada, jadi di jalan ini ada bangken cicing. Penjebangke. Nah, tuh pusat dagang Aduh. bangken cicing, bangken lelipi, bangken siap, unyang mulat do, tuh ada pes 100. Apa jemaah si malu? Bes. Sing. Apa? Bangken.
cicing. Pakai cicing, pakai lipi. Saya siap. Ya siap. Unyang mulat. Benar ada pesing-pes mak si malu. Sing. Apa? Cungu. No. Amat bos ni pakai pipi. Nah, udah jadi ini. Ada bamang lebarnya 20 meter. Begitu? Kata mekecok ke meter. Pangkudo yang mekecok. Penyedang lewat bamang. Pak dua aso. Sing. Iki mah ada lagu paman 200 meter. Oh. Ada kata mekecok ke meter pang dua aso. Sing. Betul. Cepok. Begitu? Sisa ning langi ya.